Saudara, dalam suasana prihatin, warga Palestina di seluruh jalur Gaza berkumpul di lapangan Al-Saraya di kota Gaza untuk menjalankan sholat Idul Adha. Warga Gaza berbondong-bondong memasuki lapangan Al-Saraya untuk melaksanakan sholat dan mendengarkan khutbah Idul Adha. Mereka datang dari berbagai penjuru Gaza di bawah pengamanan anggota Brigade Al-Quds, sayap bersenjata gerakan Jihad Islam Palestina. Seperti tahun-tahun sebelumnya, perayaan Idul Adha kali ini dirasa berbeda bagi warga Gaza. Ada kebersamaan dalam keluarga serta tradisi yang hilang di tengah kecamuk perang. احنا قاعدين بنصلي ببكاء عينينا. احنا العيد الفطر كمان ما عرفناش نصلي زي الناس. اتذكرنا يا اخوتنا اللي راحوا، اتذكرنا ابهاتنا اللي راحوا. عيد لا يؤسف، الدمعة بتنزل كل يوم يا امي، لاغلى الناس بتروح عندك. ولحتى احنا ما زال احنا تحت الحرب وبنصلي، لو كانت صواريخ عروسنا ان شاء الله حنصلي. والله بنعديها برغم الدماء، برغم الشهداء، برغم كل اللي احنا فيه، لكن هذه شعائر الله. ربنا ما يحرمنا منها ان شاء الله، ويحرر بلادنا ويهدي بلادنا بصلاح الحال يا ربي، وحسبنا الله ونعم الوكيل. الناس بتحج على عرفه واحنا بنحج بالدماء. الله ينتقم منهم يا رب. Meski di tengah kesulitan yang dialami warga Gaza kini, warga Gaza termasuk anak-anak dan orang dewasa tetap berkumpul menjalani sholat Idul Adha di tempat terbuka dan di antara reruntuhan masjid yang hancur.